What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Yaka kena baja haka made kat arterik risau nakasnong umpling lalap no haka step kat laiterik risau haka por arbajimen stem. Yaka nila pentikna da orang basnong umpling ba sanwat f pingrop. Urang basnong layat hu bayaka nika kena lalap no na umpling na jaka trei uweu kena shinrang babela hapo katikasnong. Ulayat hu baya katika kena ladapan le yaka medical check-up na Ganesh Das Hospital bat kamdan kano ka daks niyo bala IT no yaka kena siya kikimikik pa. Katba usinrang pat ula syabat no hakipulit kasada police station. Nakalyang urang baasnong ulaong bay kikimikik pa ki haban pet bahayi kikun bat ulaong banakasnong kan nang perking nakabenta kayat kayeng ban pet yaka jingsyong shngan kasnong kataw. Kador barsnong kan shim ya kasenjam ban khot jingalang biang banyakren ya thersani bha halor ka jingsngan kasnong lengba ka jingja ki jija ki snong marjat kumba ati ulai tium syaro mila ai ka jimpurtasnong ba kin kimi pa kin pit bai la ki khun haki school ro mila syakren ba kin pit ba kin non shao kin non lekon ban instruct ba yang ki kena school ki kimi pa kena school kumju wa ki balang kan kibalan ki Sunday school ki iba kindong shui to kan manu sian to manu alat ha pakot kam sian te ngapan banah lemba ka PS system yo kusnong ru te kong kijing jaba manin te kelas suja kendet bahaya ni buat imla tu tahu syu ipat bar kami namar bar marjan la ja kum tu baru kisnong klaiwan ri marjan inong syu tangkai nama pan ni suruat nanong ra na nanong re nanong temai waktu kelaiwan dan manja ni kelaiwan kilong concern dan berkhoi tenre dan bok ba milam lam no ini tres pat katkum ke bangikan polis kalau maka podan dan jai wa part of the limit kan tenre ni ai pan ni kran ni kibir menta tingi polong ni kan rabi kimi pari long in the proper stage bani ngila ni kendu menyam step dikidang dewan lebih yang support police station but support Ganesh Das for a report no ting nai kan bahabat kiro namara stage manikan bat kini jumpa nom hai dari proper stage dikena di siam baik asulera so kena try tering syukur iwan ikimi pai pun kau masuk mungkin take care haknya lagi pun ti katai ke bapa pesan lah dengan sobat aku beli pat ini sedang baru pak kibla ya sudah di dunia itu lang pada pet yang dijabat kerana sekan perkanglah itu bertemu hadir lang ni kan ni idon kijing teli wajar ba lembaga kijing jang so bagi para marjan sino ngejan ba irang ba sino baru kai kila ya phone menen mi chi beji atau jing nang phone ni ai khulei ni la kan tip iki beja tini pada kadang polis tu mila semua iwa bagi letri ba kan ni kya bailat bakan slam maru dangi up til had benda saya ngan saya kalau bantuan dokumen tinggal ayo nak kapal rupiah. Kai ibang aku awan instance lain nak leng government kelong bahakan ni ngelawan aku mau kesiang itu ka awareness bagi ion CM kan meeting habai DC lo ku chairperson tu lawan mandor lang video keren keren bahas pang ke CCTV bat kila ay nga kalis wala sanction santli ki CCTV ko sino blink dan kan bagi sino the next day after 2 days lawan ban page kini collection man do bagi lapan ingin ada kijing tuang syarung bayar do mentah ki pon lawan sto ting haban depend na ki wai kemudian ni haban depend na BSF ni le chepo acropolis hotel ban pa na ki ting long kam biak ke tu tenre ki ji kran mandin hi ong na kalyak ki isi ni haban show wa na ki isi ji berapa ba ya si certain area in Habiban dan Takasino nami absah na surka kawai masih dan kawai masih jadi kelawan ni persiang kata bagi yesus yang surka lupa nek lagi kumba adu nasam ni ko phone ba lalap lalu ki bala ra hospital kan la pa ngali ong noi pat ki pa engaroban ong noi ki mi pa kin no sia Ganesh Das
Di utu senang tinggi kami itu bahwa itu masuk tu benar ba arsteng lai bijing apa isipo sadar pada percetai. Jeng non pelajut kan itu senang pada. Ada kejing itu iwe ladang kejing itu iwe. Kali kejing ikut hijau ti kita biasa sebentar kan. Tapi ketua pun dan betiap temar ngimi kendu ikimi ngimi tip su ikimi ri tip ime kumno yang kontak kan. Mari lapun kamu po police station. Temar kerja kumba kat ngintip nginyu duna. Kena siteng ni poluan show je ni poluan timpul ye kendu i ketu jing ya miat hot kibri ki response ba timen check kali i bersutu i pa ba in check in ni ba kali ni pe ino ni mi tho itai kena iriam kumru ni tep na mar ba pa umrat undang mana boy tep iriam kumru ni la ban pasti pai ba terus mana ku beli ba ki pai ba ro kai jom discipline ba kata kalian ki sutu ya ka kakam kin bagi beli dia tinggi om hiba menen mir ketua bor kat asisten kat asosang yang ba komut mi ngin itu kat kebaja prabaji bestek ngin pentip ifi lap ngin pentip be ifi ba ba kamba ngin le ke iba de ni te prabaji tik ni bestek mala pentip kat teks junga kalau dan dia banga pentipaka pi sistem grup deh was grup ni island ini nong learning lesson yang ini bangin ngin ham kat meeting biar in ala lang iseng long kumi iseng samla batki nong penjat balam kata ka bang misat kwa misat le berobor bani trilang hen kanang ba lekiran ki nong penjat balam ka kham khiate ting ni sat terus bang kan mangi kinong penjat sinong ting idom than ru mong im la wat ka tuan ba ka hot hibriu ting ila perkhat mangi dan kata ka jengelang sya bagi elders sya bagi iseng long kumi i Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.